Tempu badak Tekniku Empreza Publika Timor-Leste se a kanalizasaun moos vendedor sira e Merkadu Taibesi. Vendedor sira Merkadu Taibesi lamenta tebe so serviço BTL tambatina ngidaona equipa técnico sira lahalo instalação moos Merkadu Taibesi onde facilita vendedor sira atu halau atividade negócio. Situação ne obriga vendedor sira tem que só saber onde bele usa ba necessidade lorloron. Durante ne vendedor sira hato bebe kona problema ne ba equipa técnico BTL mas beto agora lá a solução. Relaciona a preocupação ne diretor operação na manutenção BTL Alessio dos Santos ateten e a tempo badak técnico BTL se hadia kanu kanalizasaun no nebel distribui ba vendedor sira e Merkadu Taibesi. Merkadu Taibesi honey debemos ter mais um sistema idane. Por isso hadia sistema idane dia que mais subir idane ao dia, automaticamente o sistema mercado nos parece que se acesso teneba. Também ita idane sistema idane se a sua mas se a sua malo, ida mak maio se mau filmnya lebe agora para ia posto penal, como se idane mak se tama toba ia area posto penal mai parte lete no mosto mai suroma nerasi toba parte mercado kutuk sene. E a segunda semana ne vendedor sira lamenta o BTL ne serviço tama se dau kalau kanalizasaun moos ba Merkadu Taibesi. Ami desse filme masuk mak moos tambah ini ami moos ami sosa kada masa 5 liter ida ami sosa ne 5 sen. Kalau ami ense melarang toma kanta ami ense for $3 lah 35. Kalau kami kereta langganan atau $4.5 serasimu. Kalau kereta bayi-bayi biasa tamu ini ya, kami desaras kami tikensi atau mesin $3 lalu 35. Merkadu Taibesi memang kami bela ya dulu kami susah be, masa jargon 5 liter nih ida 5 sen. Kada lorong ida kami bisa be jargon sanulu berarti masa 50 sen. Macam dah hari ini tik be kan. Para jurami de behele Merkadu Taibesi. Rebe mai amne Merkadu Taibesi. Lelu ba ami de povo como esse mercado. Tur informação kada lorong vendedor sira so sabemos tangki ida ho falling $2.5 atau $1 kareta nebe durante ne apoia moos ba vendedor sira hamutu kron resinghat no bene kuru iha puluhung no mascarinhas total vendedor nebe dadaung ne hela iha Merkadu Taibesi hamutu krihuni daresin Abraham Amral GMN.